Inhlahla iza nebhadi isaqhubeka nokwenza kahle laphana online. Lokho-ke siyakubonga kakhulu and siyakujabulela ukuthi le album ke ivuke iyithintithe. Sanibona siyanibingelela Indovas TV lesibheka album akhuzana yaphuma ngeyi-21 kaNovember 2025 njengoba sibona laphana ukuthi siyadlula ngisho ku-12 million wama-streams. Uma sithi siyabheka lapha siqala sibheke lapha ku-YouTube isihlanganise ubani u-19.6 million wama-views isiyonke i-album. Kusele kancane nje ukuthi ihlanganise u-20 million nge-less than 4 months. Ingoma ehamba phambili lapha njengoba Nikinikana 2.9 million, Jola nayo 2.9 million, Qoka Kahle 2.2 million, Ngasense Uhlanya 1.5 million, Ithanda Mawala 1.3 million, Umshado Wamafa 1,037,000 bese kulandela lezi zidiba bedlala ngami, Inhlahla iza nebhadi zona zilaphana ku-900,000 zibheke kuyi-million. Uma singena lapho ku-Spotify ama-streams official it is 12,487,934 million. Ingoma ehamba phambili laphana-ke ithina Manikinikana 1.4 million ibheke 1.5, Jola nayo 1.4 million nayo-ke ibheke 1.5, kulandela Uqoka Kahle, Ithanda Mawala, Ngasense Uhlanya zonke ziku-800,000, Umshado Wamafa, Inhlahla iza nebhadi zombili ziku-500,000 nezinye-ke ingoma-ke ey'ningi laphana kuma-400k or more. Uma sithi siyabheka laphayana ku-Spotify and YouTube uma uyihlanganisa album without amanye ama-platforms only two nje isiyenzeke 32,150,000 wama-streams, 32,150,000 Spotify and YouTube. Uma kubheka kuManikinikana uma uhlanganisa futhi-ke ama-streams nama-views akwa-YouTube naku-Spotify akuphake u-4.4 million okwenza ukuthi-ke isale ngo-340k wama-streams before ishaya ini-ke i-platinum. Uma uthi uyahlala phana uthi Jola naye ihleli ku-4.4 million uma uyihlanganisa from Spotify and YouTube okwenza ukuthi isale ngo-387,000 wama-streams before nayo ishaya i-platinum. Kodwa-ke ingoma esayibambile laphana nje kwi-gold status or i-gold plug as a single Qoka Kahle ithi 3.1 million. Zonke lezi ngoma lezi seyiwatholile-ke ama-gold plug, kodwa-ke ezinye seyihubha-ke ama-platinum. Uma uthi uyahlala phana uthi Ngasense Ukuhlanya ibisanda kuhlanganisa u-2.4 million wama-streams. Uma sekukonke kubalwa ama-streams ngani zakwethu, lokho kwenza ukuthi yena ibe kwi-gold plug, gold status as a single. It means ingoma eziwu-4 laphana already either isine-gold plug or isibheke kuphi kwi-platinum. Ingoma-ke ezolandela ukuthi-ke ijoyine kulezi zinye-ke ibe number 5 ngokuthi ithole nayo isingle yayo ithi Ithanda Mawala ina 2.189 million wama-streams, ishoda ngo-210,000 before ishaya u-2.4 okuzoyenza ukuthi-ke kube i-gold status le. Zizobe seziwu-5-ke sezizonke ngani zakwethu. Bekuyilokho nje sizokubheka njengamanje njengoba nibona-ke ukuthi-ke umlando-ke omuhle kakhulu lo endimeni-ke kaKhuzani. Konke lokho kuzokwenzeka nge-less than 4 months, ingakapheli ukuthi i-4 months. Ngeyi-21 zika-February ngiyacabanga kuyobe kuhlangana ini-ke i-4 months. Wonke lo mlando loyo ozobe-ke wenziwe-ke uKhuzani. Sime kanjalo iy'ngane zethu laphana-ke emsebenzini wakamuva wedlamlenze uMr Mpungose umnumzane uhlala bemgudla. Insizwa le izoba nomcimbi omkhulu laphana eCarnival City ngeyi-2 zikaMeyi 2026. Umcimbi uyoba eNgqayizivele uyobahle kakhulu. Bekuyilokho-ke sikubika njengamanje-ke ngani zakwethu. Sibonge ithuba sizodibana ngokuzayo sesizokhuluma ngomunye umsebenzi nangezinye izinto ezenzakalayo lapha kwi-channel yenu eniyithandayo Indovas TV. Sale kahle.